Tatalaina Aloā'ia wha'aloa. Solituina lo o tōna mana. Ai mai se le mana tau e o Sāmoa o poto. Le Afioga o Afioga le masiofo le amalo le Mālō. Lau sunga le taʻitaʻi o sauninga. Faitauina, Reverend N. Fatu le Sā. Tete'e le Kalesia Metsis. Your Excellency Will Robinson, Afioga Minister Cabinet, members of the Diplomatic Corps, sui mai nu'u mafioanga, le mamalo le Fuāla'au ma Samoa o poto. O le so, wa tātou whaatasi ai nei, e whaailoa Aloā'ia le whaalauiloa o le lea i atu i Fuāla'au Fa'asāina. O se whaalauiloa o loo au ngani sa'o mai le loto. I o tātou ainga ma le lumana'i o Sāmoa. A o unga lue ai le Matāgaluega o tinam tamaita. Sa o ba aia ti ngā mamaftianga o iai ainga. O nu'u mafioanga o na o Fuāla'au Fa'asāina. Maolō filongi ai ma le talotalonga. Ina ia whaatino Babe se vai fo. E tafi e se ina ile nei mala mai totono le tātou watuno. O le asa ono te se malua olua wha. Sa o iai se whaatasinga i sa vai. Sa tu whaatasi le Matāgaluega o tinam tamaita. E lata i le wha se lau tupulanga talavou. Na awai lea konseti e tāua. O le lea i atu i Fuāla'au Fa'asāina. E langona le o tia o le loto. A wā se taimi mua. Lea u mawhai ai o na whaasoa mai ai e li im tamaita i talavou. I le tele o whaatausina ma whaao sosonga. O whaamatau mai le tele o luitau. O loo petai iai mai lātou i asa oma. Ai whaafitai o loo iai lava le anganga ma le malo sianga. E tete'e atu ai ma filifili le ala e manu i ai. Na tūlai le isi ali i talavou ma whaapea lantala. Mātou te leo leiloloa. Ai wa mātou mana o mia lava se isi e tali tonu i ate i mātou. O le aso lava lea, na o ba aia ai se tūlanga mata ina i tupulanga talavou. Ua le ai se whaavai. Ai wa ba aia le loto mau ma le loto finau. Ua manino le au o whala. Ua lava tā pena o tātou tupulanga. E tūla i mai e whaatino le tātou matawhai o i tausi. Pe a tātou ngā lulu e whaatasi. Tātou o mātua. Taitai o le Mālō. Taitai o nu'u mafioanga. Ma tātou malawai mana o mia le tātou sāba vali whaatas. Ma tupulanga talavou Mālō ma whānau. O le langona le nāe mana tua pe ai le nā whaatasinga. Ma ua o ngatasi fo i manatu ma le tātou whaalauiloa le nei. Ua a mata whaanga solo mo se fulu lua māsina. E whaamanatu mai ai le whiau tāua. O le lea i atu i Fuāla'au Fa'asāina. A wā o le lea i atu i Fuāla'au Fa'asāina. Ua tātou i oe atu i le ola. I oe i se o langa o whaamoemoenga. Ma i oe i moe mitinga tupulanga talavou. Ma ia tātou pui le fatu o le lumana'i o Samoa. O le atu Pasifika, ua avea se awala e wheavea i ai Fuāla'au Fa'asāina. Ai o le tātou whaasino manga ma le tātou no fuanga mautū lea ma isi atu nu o le Pasifika. Ai wa ba aia le Mālō si tele o le sau o le whaamata. Ma e ao o na tātou tutu whaatas, ma ngā lulue whaatas, e pui le tātou watu no. E le ngata le whaamalo si o tātou tua oi, e tā ofi le ulu whale mai o Fuāla'au Fa'asāina. Ai ia mālosi o tātou loto ma o tātou whatu.
O le nei whaalau iloa, e le na o le whaamalo sia o tū la whono ma whainga whaavai. Ai ia o whaatasi ma le anganga o le whaamalo si au, puipuinga ma le whaamalo longa. Whaamalo si au I tātou tupulanga talavou, ina ia mautū ma whaawau pea le lātou lea yatu I Fuāla'au Fa'asāina, ma whaailoa ai a wanoa e ioe ai e peo a wanoa ta wawa onga, ma ngā luenga whaapea leo la whaatuatua. O le ngā luenga tāu o puipuinga e a mata mai tutono a inga. Mai au o na whaamalo sia le ngā luenga e whaatino ai puipuinga. E o tātou e kāle sia, a onga ma pūle ngā li in whaipule o Afioga taitas. Ia tātou ngā lulu e whaatas, e ofo ina atu se ngā lofa, ina ia maua se whaamalo longa I lātou, ua afia ina ia awane I o lātou whano, ona o le māsiasi ma upu tau whaiwhai. Ma ua au na ngona I foi, I lau to whinga, whaaminista o le Matāgaluega o Leoleo ma whalpuipui. O se awa noa tā ua, e te talo atu wai le tātou Matāgaluega o Leoleo. Ua tātou wa te tau o na whai tātou ngā luenga whamaite, tātou te whaatinoina ai le tātou drug testing. Ma whaasolo atu I Matāgaluega uma le Mālō. E le mawhai on tātou tu ua I tua se tas. E ao on tātou tu e whaola I le alofa. E manuia le tau nuunga le nei whaalau iloa, pe a tātou ngā lulu e whaatas, I te tono a inga nuu mai kālesia. O Samoa o se a inga tele, tātou te malolosi, pe a tātou tu lai whaatas. O le te talo, ina ia mawhai o na whaawau pea le nei whaalau iloa tāua, o le lea I atu I Fuāla'au Fa'asāina, mo isi tau sanga o iluma. Pe a mai alsifulua māsina o le nei whaalau iloa. Ia whaatino pea se ia o lava, ina mama atoa Samoa, mai Fuāla'au Fa'asāina. Ma ua saanga le mule no nofo I totono a Afioga taitas. Mai le mawhai o na ngalo, le whiau tau moli mai e tupulanga talavou e whaaselau mai sava. Ina ua alalanga mai, ua mana o mia le tātou sosoani. E puipui lo lātou lumana. O lea wa tātou tali atu I le lātou Fuāla'au le aso le nei. Ia lea I atu I le Fuāla'au Fa'asāina. Ai ia ioe I Leoleo. Ioe se o langa o whaamoemoenga, ma ia tātou tau whai ioe, e peso soani le isi. Ai maise mo a tātou whanau, matupulanga talavou. It is a true honor to join you today for the launch of this national Say No to Drugs campaign. A campaign that speaks directly to the heart of Samoa, to our families and to our future. As someone who has served in the Ministry of Women, Community and Social Development, I have seen firsthand the pain and the hope that live side by side in our communities. A story from Savai, hope in the eyes of our youth. Last December, on the 6th of December 2024, I sat in Savai with close to 400 young people and their families during the youth campaign Say No to Drugs, organized by the ministry I once led. It was one of the most powerful and humbling moments of my service. We listened to the voices of our young men and women, many speaking openly for the first time about peer pressure, fear, and the courage it takes to choose a better path. One young man stood up and said, "We are not lost. We just need someone to believe in us." That day, I saw something extraordinary, not despair, but determination. The outcome was clear. Our youth are ready to rise if we as leaders, parents, and communities walk beside them.
That experience resonates deeply with this 12 months national campaign because it reminds us that saying no to drugs also means saying yes to life, yes to hope, and yes to the dreams of our young people, and protecting the heart of Samoa. The Pacific is no longer just a transit point for illegal drugs. It is our shared Blue Pacific home. As these threats move closer, we must protect our shores, not only with stronger borders, but with stronger hearts. And our response must be rooted in our values. Fa'asinomanga, alofa, tautua, malifatuatua. Identity, love, service, and faith. This campaign is not just about enforcement. It is about empowerment, prevention, and healing. Empowerment, giving our youth confidence to say no and showing them opportunities to say yes to education, work, and faith. Prevention, strengthening the role of our churches, schools, and village councils, because protection begins in the home. Healing, for those already affected. We must not lose them to shame or silence. We must never leave anyone behind. Through love, we restore life. The success of this campaign depends on every suyo lenu, every suyo tomaita, pulenga li infai pule, every pastor, teacher, youth group, and family. And each one of us must become a protector, a messenger of hope, and a guardian of the next generation. Samoa is one big family. When we stand together, nothing can break our spirit. Let this 12-month campaign ignite a movement that continues long after the year ends, where every district declares itself drug-free, and every village becomes a place of safety, faith, and opportunity. As I look back to that day in Savai, I still remember the hope in the eyes of those 400 young people. Their message was simple but powerful. We are ready. Help us protect our future. Today, we answer that call. We say no to drugs, yes to life, yes to hope, and yes to each other. Through unity, we build tomorrow. May this campaign light a fire in every family, every village, and every heart, a fire of courage, vigilance, and love for our Samoa. May we, the people of Samoa, stand watch together, parents and children, faitauina and chiefs, teachers and youth, to guard the soul of our nation. And today, I call upon our Ministry of Police and Prison and Correction Services to lead by example, to begin regular testing within your ranks as a powerful statement of integrity and commitment to a drug-free Samoa. And I encourage all government ministries and agencies to follow this example. And let us stand together, united in purpose and accountability. Showing our young people that real leadership begins with clean hands, clean minds, and courageous heart. For Samoa's strength has never been in its wealth, but in its heart. And when that heart beats as one, we cannot be broken. I now declare the Say No to Drugs campaign officially launched. God bless Samoa.